پرتوکا میرنامه هکاریان اکو 389 سال برینها جعالی کاتب میر هکاری میر یحیی بگی و کاتب کره یحیی بگی عمادالدین بگی تمیرخان یازجی و دنوبر سال 1633 1639 دا به زمان فارسی هاتی نویسین جعالی نویسکار لیکولر و وشانگر خالد صادینی و ji Farsî bo Kurdî hate wergerandin û ji weşanxaneya pêwend hat çapkirin. Bi dewlet derkete der ve ew cewahir li ber pêyan balavkirin bi sênîkan zêr. Ji wê zêrbalavkirinê yetîm û feqîr xenî bûn hindî birin malê kesîr. Bi guhar û tac û zêr wesa derkeftibû felekê ji ber çavxiraban dua xwendibû. میرنامه انگو به پیناسه ورگیر پرتوک خالد صادینی شاهنامه هکاریان جزیدتری 10,500 بیتان پیکته. Ev kitêbe teqrîben 32 sal 33 sal berîn hemin bihîst bû lê mixabin destê me negehişti bû heta 2014 sala 2014 serî kanûnê em çûn me kitêb wergirt di nêzîkî 6 sala 7 sala da min wergêra wê ji bo Kurdî kir. میرنامه به شێوازە مەسنەویی به هەلبەستکی هاتیە نویسین و بەحسە دیرۆکە 6 ساڵان ئامیرەکên هەکاریە dike. نویسکارê Kurd Temirxanê Yazıcî Mîrnamê weke nazîrek ji şehnameya Firdewsî re nivîsiye û xwestiye weke ku Firdewsî pesnê şahên xwe dide ew jî pesnê mîrekên hekariyê bide. وقتا که ما 6 سال به دیروکی یعنی به کرونولوژیک زانین دبیت سبب هندی که 6 سال پیشیاویجی ام بشین روم بکن حتی بلکه 100 سال پیش هنگی جی روم ببیتن یعنی روناهیه که وساده در جیلد اول میرنامه هکاریان دا 5,800 بیتên فارسی بۆ کوردی هاتنە وەرگەڕاندن و چاپکردن. نهاوی گاوی حوالی من تحسین ابراهیم دوسکی حول دتن کو عربی ورگرت عربی و لگل و امی نزدیک دا ورگرنه ترکی ام دی لسر و کتابی لسر وان میران رمان وان میران جبه کتابی درخین ابی کتابی بخوا کنه بنگه و دسر و بنگه دا جیروکان لسر بنویسن یعنی درو دوره قنه بیتن بشین بیجن فیلم سر بینه چیکرن حلقه لسر بینه چیکرن لسر و اویدیا و رومانا و سناریو بینه چیکرن جبوه دا ماده کامله هندید کن که بشولی جی بکد ji bo cilda duyem a Pirtûkê jî wergera 4,700 beytên mayî berdewamin û bi xilasiya giştî wergerê jî di Nîsana sala pêş de cilda duyem a Mîrnameya Hekariyan yê were çapkirin. Ebdulselam Akinci Rûdaw wan